Komisi Bentang Manang Mensia Miki Samla Kiberanjik Ia Kiki Kamel Akai Sports Pat Kumjo Banang Penselur Kirang Bat Kita Ia Akai Bawan Rana Miki Jela Hagi Jingil Akai Boper Hakalai Puitri Kulalengkot Ahrajar Arpulai Ka KSU Nong Pok Circle Pok Kejingilam Jong Ujon Lengdo President Bat Ubayashan Lang Karshan Lor U Secretary Kilapun Kup Buram Yewe Samla Ublala Banuan Ra'anam Lengba Ka Jinglet Yakuni U Hakawai Ke Lempung Kepadang Syudap Long Dangshan Hakal Kata Uni usamla udah belatip kerteng gemu Francis Makri ubana katan riboy ubdei uru udukot jong ka KSU. Bat ulalet benekon ya kejengila akai karate ke belatip kum ke second Oyama Cup Ahrajar Arpulai bala penlong dak International Federation of Karate Kyokushin jong kari India. Bat uni usamla ulala banwan ra'anam naga bentar kejela bat karihi berakawai. Dag bakhur ya katak maksiara kejengya kop jong kiba nerupusan kilo seneng. Habagran Hakilat Patai Kubor, Ubayashan Lang Karshan Lor, Secretary ke KSU Nong Pok Town Circle, Ulapan Pau Kejeng Sungo, Yau Francis Makri, Baleng Ba Kejeng Trish Tom Jong Ushimet, Ulala Banwan Ra'anam, Naga Benta Kejela. Bad Ula Ongru Baka KSU Kedap Da Kejeng Kemen Kebakrau Bani I Bau Samla, Ubadairu Udkot ke KSU, Bau Poi Shadow Kene Kekerdan. Bawa Dapin Kejeng Ia Kibabon Bau Samla Uhab Banyat, Nre Uklam Kenrandian, Bad Ula Tur Syakamat Hado Ulala Banyo, Ya katak maksiar. Show ulong manakali yang kesorkar bat ketenat kepada ikmi ya kikamel akai. Ba kim juda kampai kemat cukum gini jingil akai. Bat day hangnia babon kisamla ki berani kesap ki kenran dian no. Bat ulong bakalong kebas ngusi ban yi badan ru ki bahap ban pai dian no namar bamdan bekerja neki namar babon ke jinglut. Ulong ru bagaseng ke kuslai bayo obon ki kena samla ki berani kisap elakai kin ngop no sya ki kam ki bam snguk tenat bayo ki penleone no ek jingnang bala ai kerpang ro ublei sho ulaken tu ya ki tenat ki berei pet bat ikanu kunhuan ke ban sathawe ke sarkar ke batmai bakin pet lem bat ban pai khmat kerpang syi kamel akai sports namar babon ki samla ki berani kasap bat ki samla ki bajuman ra'na bat buram ki jela leng baki kamel akai sports ki de ki samla ki bawan nagi longgi yang ki badok bat nagi jaka ki bakam kendong ki bam judan wat ke jaka bakin kilan met ne wat ban pen kre ela dia shwa bakin led syakano kono kujing yakun Nagaliang yo kami kaliang Kyokushin Karate Association ne kabalatik ka MKTA ilapha tangya marwe tanle yashimeta ati hapo kota bat lengba ga jing trishkam jungu lengba ga jing sumar ule trai katat ba lala banwanra ya kata kathong kabau don haga jing im ka jungu bat haga ne ga jing le kai ulala banwanra yo so batya kabau ula yo haga first place na baro ba haga liang yung ka senior category Hakapeka dingelek kai te nasmen hadu kata walada ude ukna ubadu hoi kumla ban pindiang ya pisat ka handre de ka klop na po asam kabala yarap ya u na benta ban pindiang pensiu ya kata kabai tournament ero baru kumjuru ngala yarap khatam na kaliang juga association kato katne ha benta kum kabai kali te ya kum gane kapor tada udon ya kata ka thong samut akalian juga asosian ru deploy penyerap atau kena ladang imla penyerap puru oi kabloy ru yo le kanrat baula aina kata sak thong kai Indonesia kai karate ke ngai kabloy ru ya kiti bala jerap yana korban le kakas kai Ulay Francis bawa rai kena kena job. Ada sisa hoi. Ulay nak berita ke Kyokushin Karate. Nak liang jonga dengan pibu au bi jonga Kyokushin. Wala kata ru Francis ulah juan ban tepat ban wan ke camp jongi kapor. Dan hadu mentar dan don ke camp di ban training ke bang ai dari MMA ngam tu ke Kyokushin be. Idon kini ke ba laya kitinglati yo. Hampir dia training jeni bertraining jeng Kyokushin. Ini wala kataro. Wedi baga strength conditioning, but the technique, the striking base, kam ye fair kundiat nama Kyokushin kam don ke face punch. Kami kita don ke face punch, kadon ke wrestling, kadon ke jiu-jitsu. Jadi kita kan boleh tahan ri training ke sai ke ju. Padu Francis don aga camp jeni itu mentaro. Walau don aga
Operation Karate Association. Pada nakapo sa po ni Leitan yung Francis, iwi na iba like jiu-jitsu, like wrestling, ijuan sa ka-camp jadi pada training. Napa like national, international. Pada ni long balakloy banirap yano ino Leitan yung Francis. Iya baru ni pediang bagi yarap. But titip hi ka ground on town me kalong kumno baru ko titip bangin di chunfis yano andre itna la dagi wanra di drop data ai ke ba ai ke jing kemen ba ke jing ni komisyon ni